Alleluia, Gesù Cristo lumipad. Ula job ya kajing ya ukun lang rot Paskah Kristan ya ro ai ngo jing knya u Kristu kun lang rot lui laki lang rot u siu kuna ban pen ya sobat la ukpa. Alleluia, Alleluia, Gesù Cristo lumipad. Ula job ya kajing ya pat kajing ya. Kajing puli nagikam jengki apostol. Kalnong bakhat nyo, kadukhat bakhat san hadu arpuar. Kalnong bakhat pra, kadukhat banengkong. Kibriyo kibiyalom yo Paulus kilalit lang, bat u syadu antens. Nang ta kilalit pai sya Beria. Kidara jeng petha nau Paulus bat Silas, bat Timotheus kinwan kloy kat bala sya u. Paulus layeng hapdeng ka Areopagus bat ulaong. Kurang ba antens ngayo i pepilong kibasyong syet nyam shibun. Naba haba ngayat syarum syaneng kanong ba jengpi bat nga pet yaki jaka mane blay jengpi ngalap wat kaduan ha kabalatho hau blay bom itu. Tia kaba pi mane klem itu ya kataken ngawan penbena hapi. Ublay balathawi ka perthai bat ki kibadon haka ulong ukan rat jong ka beneng bat ka kendeu. Bat syong haki ying blay balathaw kibriu. Don kam ya kajing syakri jong kibriu. La kembau kerdu ai. Namadai mau uba ajing bat mensim bat yaki baro ha kibriu. Nawai briu ula thaw yaki jait benriu baro. Bat ula pensyong yaki setelah ka perthai. Mauhi ula bu lupai ki ayam batikena bat ikiput jong kijaka haki bakin syong. Ula le ekane kenang bangindup buat ya u. La kumno da kaba tare sya u bat bakindup lap ya u. Yau blay uncengai na uno no nangi. Hau ngiem ngiki bat ngilong. Kumbatho umalung jong pi namar ngilong ki khun jong u. Kumta haba ngilong ki khun jong u blay. Ngem day bantarai baga jinglong blay kalong ka kabakum kadur ksiar ne rupa ne mau. Balapan dur da ka jing start bat kaboj ubriu. Ublay syam da parwa ya ki jog haba ki briu kim syam tem. Henry menta hukum ya ki briu borok ka leng saudong ban kala ka bamud. Ula dabu kasngi hakabaon sa bisyari ka perthai borok kawai da ka hong. Daw briu ba ula jin. Ula ay kasabot sa pangkani haki briu baro da ka bapen mi pat yaw taw briu na ka jingyam. Haba kilo isngaw yo Paulus bokran sa pangkajing mi pat jing kibayam. Don gibalar kiben u Henry don gibalaong ngikwa bandang yo sngaw syu sa pangkani. Bat kumtaw Paulus lami na kata ka jingelang. Don gibriu gibalaya syo bat kilangit. Hapedeng kini ladon Dionysius udukot ka Areopagus bat kawai ka kenthei ka bakerteng ka Damaris bat sa kawai bat sa kiwai de hadien kani u Paulus ulami na antens bat ulalait sa Korin. Kaktian jong utray. Kajing pulih naga gospel kat kum Yohanes. Kalenong bakhat nyaw kadukhat bakhat ar adu bakhat san. Ngad
ngadang don shibun panyathu hapi Henry Pimla bansha menta Indau mensim ke jing shisha unwan un selame pi sya ke jing shisha baro unam keren naladehi Henry un keren ya kata ke bau yo sngau pad un yathu api ya ki bansawan un pendon burom yanga naba kata ke bau yathu api ulashim na kejonga baro kat ke ba ukpau don kalong kejonga na kani kadau ngalaong bau mensim unshim na kejonga bad un yathu api ke gospel jong trai